Info Podcast. Dobar dan, poštovani slušalci, evo nas u šedoj emisiji Info Podcasta. Naime, Rusi i Ukrajinci su pristali na tampon zonu između njihovih granica. Sad samo postavlja pitanje, ta tampon zona da li će ići duž linije fronta ili baš gde su granice. Naravno, mislim to pitanje možda malo zvuči oko smešno, ali od toga nema ništa. Duž linije fronta sada zavisnosti kojeg dana će se stvoriti konkretno ta tampon zona, jer imamo ruske oružane snage koje one rade na sagledavanju celokupne situacije i ne stvaraju te tampon zone. Čini mi se da dolazak Putina u Kursku oblast, potom SAD ograđivanje njih prema Ukrajini i koliko god Europa talasala veoma radikalno u prethodnom periodu je i ekstremno što se tiče same Ruske federacije, čini mi se da su sve bliži i bliži kraju sukoba. Ukrajina kao Ukrajina ostala je bez prirodnih resursa, ostala je bez određenih dijelova teritorije. Što se tiče Krima, vidite, i Evropa se samo složila da Krim će biti Ruska federacija. Za ove 4 oblasti čini mi se nekako da ukoliko budu samo te 4 oblasti da Ruska federacija nije završila i učinila ono što je htjela na početku, ali dobro, bitno je da dođe do mira i da prestane sam sukob. Ali ako pogledamo najnovije razvijanje situacije, dakle Istanbul na koji Putin nije hteo da ide, potom bila je bukvalno 25 delegacija, ali se razgovaralo sa Zelenskim što se tiče primirja. Oslobođena celokupna teritorija Ruske federacije, ovdje čini mi se da se zaokružile sve ove 4 oblasti, možda ostalo nešto malo, ali možda nešto geostrateški najbitnije jeste recimo pregovori, na primjer oko Hersonske oblasti, da li će se dozvoliti da bude ruska teritorija i desna obala reke Dnjepar. Zašto to govorim? Desna obala reke Dnjepar jeste veoma bitna za Rusku federaciju jer vi Dnjepar na tom jugoistoku, odnosno jugu Ukrajine niste bukvalno mogli preći. Oni su to jednoj ofanzivi bukvalno na početku su prešli, ali poslije toga su se povukli i nakon toga da se ponovo vrate, to je bukvalno bilo, iskreno govoreći, nezamislivo. Ali ukoliko dobiju recimo taj deo, to znači da bi oni tu mogli godinama da stacioniraju svoje određene trupe, da prave određenu bazu ili tako nešto slično, gde bi kopneno dalje možda nekada, ne daj Bože, što govorimo o sukobu, ali mogle dalje da krenu ka unutrašnjosti Ukrajine, odnosno konkretno kao Odesi, jer mnogi govore i generalno jasna stava da Rusima jeste cilj da zaokruže tu obalu Crnog mora i konkretno Odesku, recimo, oblast da pripadne njima. Ali dobro, sve u svemu dolazimo do tampon zone, vidjet ćemo koliko će biti širine u kilometrima, ko će sve to, odnosno koje zemlje će učestvovati u sudjelovanju, da sudjeluju u svemu tome što se tiče njenog stvaranja, koje će doći u Ukrajinu da budu kao određeni mirotvorci, ali Ruska federacija na osnovu nekih pređašnjih iskustava u nekim određenim zemljama čini mi se da neće dozvoliti da ona bude ta koja će ovoga puta zapravo da se, u tom smislu želim se kažem, zafrkne, jer najsvežije kada su se Rusi malo zaneli u poverenje, previše imali poverenje prema zapadu, pa jeste bio te mart 2022. godine kad je Boris Johnson govorio za mir, koji se protivio zapravo miru, a sada nema Borisa Johnsona, a sukob se od tada do sada ne rasplasao na prostoru Ukrajine, nego bukvalno na prostoru čitavog sveta. Dakle, tog marta 2022. godine moglo se sve generalno završiti. Sve u svemu, stvarno moj neki lični utisak jeste da se polako završava ceo ovaj sukob, samo sve ostaje pitanje kako ćemo preoblikovati granice sveta. To je možda veće pitanje nego li same granice Ukrajine. Dakle, vi vidite da je Europa sada usvojila još neka 2 paketa nekih sankcija, da kako kažu Slovačka i Mađarska nisu toliko bili bitne same te sankcije, jer evo i tamo kad sam bio u Ruskoj federaciji, ja stvarno ne znam na šta se može konkretno osjetiti te sankcije koje traju 3 godine. Stvarno ne znam. Dakle, inflacija je veoma niska, cene su izuzetno niske, život sasvim normalno funkcioniše. Na aerodromu nemate aviona iz Evrope, pa aerodrom deluje malo pust, što se kaže samo Šeremetjevo, kao 3. najveći aerodrom u Evropi, ali dobro,
vidi se da Rusi mogu bez zapada, sad da li zapad može bez istoka, to je veliko pitanje. U svakom slučaju, tampon zona dolazi, a Rusije zapravo i prave. I vjerojatno će ovi drugi morati na nju da pristanu. Poštovani slušalci, doviđenja. Info podcast.